I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Vidite malo što mi je glas neko je mislim čudan, bar ja tako mislim. Tek sam ustao, znači pre pola sata, sad je 4:37. Što ću vam pokazati u ovom klipu? U ovom klipu ću vam pokazati kako vi možete od svojih subscribera da prikupite novac za nešto i kako vi možete da donirate meni. Znači evo, prvo što, pošto vidim da je Suarez isto objavio ovo posle mene, pa rekao aj onda da vam pokažem kako vi to da uradite, ali u deskripciji mog videa možete naći kako možete meni da donirate i kako možete vi, kako se zove, da se registrujete. Znači, obavezno to, ako ste vidjeli iz mog klipa, obavezno se registrujte preko mog linka jer bi meni pomoglo i mislim da je u redu s obzirom ako sam vam ja to pokazao da je logično i da vi preko mog linka uđete, kapiram da je to okej. I evo uđete ovako, dobro nešto piše, ovo ću popravim. Thinks you will love Patreon. Join today, you and ja can both receive bonuses up to 500. Idete back on to become a Patreon creator. I ovdje možete preko Face-a, znači jednostavno preko Face-a, a možete i ovdje nešto da izlupate. I kad si to sve ulogujete, onda ćete dobiti ovakav profil i vi tu podešavanjima, to jest ne ovakav, dobit ćete možda onih drugačiji kao što imaju Suarez izvoganj, ali ja sam namestio da mi bude ovako, pošto je lepše i vidite kako to izgleda kad vi uđete. Imate ovdje moj najgledaniji klip, ovdje znači već mi je neko donirao $30, znači prvi donator, to je Stefo PC, njegov link kanala ćete imati u deskripciji. Znači, ako vi hoćete se registrujete, pokazao sam kako to da uradite. E sad kako vi možete meni da donirate i šta vi time dobijate. Znači, ako se vi odlučite da donirate mom kanalu, kliknite jednostavno ovdje. I reward, no reward, kao nema nagrade, ovdje izaberete koliko ćete donirate. Tu se ulogujete, nemam pojma ni ja šta će vam pisati i tako mi donirate. Šta vi dobijate time? Za početak samo obezbedit ćete dobiti u deskripciji mog videa, ima svašta nešto ovdje kod mene, ali evo ovdje ćemo negdje u deskripciji naći mjesto za vaša imena i vaše linkove. Šta podrazumijem pod vaše linkove? To znači da ako imate YouTube kanal, stavit ću YouTube kanal i vaše ime, ako imate Facebook, stavit ću vaš Facebook, samo šta god vi poželite, ja ću staviti u deskripciji, tako kad neko uđe može da vidi. I kako se zove, mogo bi ovdje isto da stavljam vaše kanale, to ću razbiti još. I vremenom, za sad to ništa, ali vremenom ću ubaciti da ne znam, ako neko donira preko 10 evra, ajde 10 evra i više, da će dobiti moju majicu, to će biti kad napravim još nema majice, treba nađem nekog dizajnera koji bi mi uradio majice. I eto, to će biti eto još jedna od nagrada. Tako da eto, za početak nema nekih nagrada, za početak ono možete donirati ako vam se sviđa, ako podržate moj rad. Šta ću s tim parama uraditi? Pa s obzirom da na Paypalu ima malo manje od 10 evra, koji skupljam već godinu dana fazon. Tu s obzirom da je ovaj Stefo PC donirao $30, to je 26 evra, imat ću da kupim mikrofon novi, da kupim onaj pop filter i ono sranje za, onaj stavak kao za mikrofon kasnije. To je prvo, također meni treba, moram da skupim za za bolji procesor i više rama. Znači imam dosta toga u planu, uglavnom sve će ići na poboljšanje kanala, neće ići meni jer realno ja te pare ne mogu da podignem, to mi na Paypalu, tako da ja ne mogu ih potrošiti na što ja hoću. Za igrice mislim da mi to neću kupovati jer imam one sponzore, nadam se da će mi oni još obezbediti. Obavezno kupite nešto preko Games Planeta i kako vidimo ovaj klip se odužuje, već 7 minuta traje. To je bilo sve za ovaj klip, znači ako hoćete da vi skupljate pare, registrujte se preko mog onog linka, ako hoćete meni je donirati imate link u deskripciji. Mislim da je to to, hvala još jednom Stefo PC-u koji mi je to
donirao $30, ne znam kad ću to moći podignuti, malo vidjet ćemo. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, do tada pozdrav. Mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, do tada pozdrav.